whanoa no ai, whanoa lelo toi, whai mai wa te na ton mai pe ai le whanoa, whanoa no ai, whanoa lelo toi, whai mai wa te na ton mai pe ai le whanoa. Well,
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa te si lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga o lau whaasausaunga Samoa la o watu no upelele anganga Soe au mai lau whaatuatuanga Lau pati e alo whamuni lava Na si iti a mawalunga lau tūlanga Ua numera tasi o he Samoa I le Pasifika atoa O aina si iti aina loingoa Le HRBB toi sauloa O aina aulele ai au taulanga HRBB O aina so o ai au awala HRBB O aina so o ai le vai male paua HRBB O aina tau no fie ai le soifuanga HRBB O aina whaia saringa lunga awala lau papa HRBB Le universite o aina au maia HRBB O aina whaia le tele o whalea aonga HRBB Sauni la ia sau e te palota I le HRBB O mai, vai sauloa O aina au le ainga whaupu whai Ai fia sa o loto palota ma le poto Sau e palota mai Ua e masani ia matauanga Ai whaile fia fia I le tatala E le matele ini fola folanga Ai o ngaluenga e moli maulava Sila sila I lau malaiva alele O pia I au whale te tele Feifo I o se taulanga vai tele Tuana I matoi lumale sa alo tele O aina suia le tu awala HRBB Watofu ta avale ai le tele o tangata HRBB Wa whaata amale alu I le maumanga HRBB Wa se feo wai wa ele to I laa HRBB O aina au mai a TV ma telefoni HRBB Whai ngofie ai na fe so o tai HRBB Ma le keipo e sau I lalo o le sami HRBB E afe mafe mere le ina whai ele HRBB O mai I lau vai ngā whaupu whai Ai fia sa o loto palota ma le poto Sau e palota mai Vaaya manuia I upolu masavai Ona o ngaluenga whaavai taimi Mautu whale mautu ta avale O aina whaia se I e fesiliane Se I o le kota masani o na whai Se le ai ngā ua manuia ai Fesili foko o le taimi o ai Le HRBB se I tali mai Malanga I tatuila ma le toe fo I mai HRBB O aina au mai a vaana I te malanga ai HRBB Malanga I le va o upolu masala whai HRBB O va umalava nasa au mai ele HRBB Le pusa apa ua whaala I titi HRBB Se fulu pusa apa e te alu masi HRBB O ina au mai a business I mai fafo HRBB Ua tau ngofie ai nei aso HRBB O mai I lau vai ngā whaupu whai Ai fia sa o loto palota ma le poto Sau e palota mai Awane ingaloia o ele kola E manuia I o tangata uma Tausanga uma ma le lima se lau Ai fia sa o loto papanau Le pelenga lea ua fula fola Fava enga o le penisiona Ma le supalea mo I tato Ma lea fetala I so o se pepe fo O aina whaia le penisiona HRBB Soia o onga fua I whanau a onga HRBB Lea ua fola fola mai la kola HRBB E manuia I so o se tangata ola HRBB O aina maua I tupe e whale la langa HRBB Le toi whaola ola ina ole I e tona HRBB Le tongi o pule nu ule a fo I ua maua HRBB Malato alau ni e maua uma HRBB O mai Le kola lea ua tufa mai The HRBB e sa vali lava yana fola fola ngana whai
pasese Matoe fausia se isi wa futele Tele manuia ole a sele sele Suila e pa ua faa malo Lau tau tu asa ili malo Suita ita ima fai pule uma Wai ate outou le faa au uma Oi le pati e tau talama minoi HRBB O te tau tino atu e te leto e oi HRBB Faa fai Samoa ilo nasa olo tonga HRBB O mai umaloa e palo ta ile HRBB O ai e sa valia na fola folanga HRBB E fai tino o alato tala HRBB O mea no te faia e lava ta pena HRBB Faa tua tua faa tasi manga luenga HRBB Oh my Le kola le a ua tufa mai Te HRBB e sa vali lava ya na fola folanga na fai Oh my Ila u vai ma fa upu fai Ae fia sa o loto palo ta male poto Sa e palo ta mai Oh my e palo ta mai Oh my e palo ta mai Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Lewa se antu le taimi la radio Samoa le divango la wulia lus fulu midu telo joy on the tale o le tula e tasi le dia wuli bantu ko fiola Australia so se fulu le valu le diva sino yu lai lua fe lua lima ma lo le soi fu mo wi mo le langi ma ba talo sia o sa ya no ya telga so tama tanga once is ilinga ba lo si le fa we know due to ma free valo free lima o le pangia mo le malo le tanto to le dia wuli le aso for really o tanto o mai foi le fai un le yaso i ele lo fo le to o tei mai lo to soi fua mo le bantu de yola tanto to to filo i lumo pe mo ngalo le e i le to to fa wa le radio Samoa tasi lima i vatolu a mo polgala mela o le Fofogamua se yo le July fa i le fia na nei malo atu le trega ya te pe le yelo to ma tanga mai le tai ona le lasi i le foi stimuli ma wantu le tanto ma tai le to ona Fofogamua se yo le July e fa i le fia na nei le feo le tua fa malo mo fa talo fo ia ona pa ia le tua o lo to swinda li po yo le so se fanta foi to la lava o tapena foi ia le upu fola i le fa un le rive ia so le ganto le so antao ia va pe fo ile so sa o lumo nei ya malo le on sai malo le talo pa anga masani le tanto wana le to ba matina ma tua o mai o lua o mai o to o mai o le ia Aoauli o mo wala ma fana ia le o le foala awa ia mal tama tanga i le ia Aouli o ba wai le o le sanga tuma e ngantri le o le malo si le o lo fita tunga a wala sa ili ga ma wi ma le o danto fana ia onga malo ia to le on sai io wa mantana sam so malia le malulu e fa tunga ta i tanto nga ia to sa ili le manuia o le na tanto to ma vai to yu tanto ma tua e le ngantri le to a inga wo me ma sani Samoa i to sanga wo ma vai wala te fati awa te fa vai awa le tia ia la fana e le tai ava le tanto wa savalinga o le foto a lua fe lus fu malima le o le po ana nei le July van wala am for you fa fonga tu sa o ilunga le tu ala radio Samoa e le ganto lunga le tanto wana le o fa before ilunga le tanto YouTube ona fa pele ona wina tu sa o toi fa salonga o ta longa le maru Samoa ma le tanto au malo sile mai school chilani ile po ana nei awala de emisiela tanto to le da ala radio Samoa ile po ana nei o le July van wala malao Eden Park o le da la vitu toya tanto pepa man tamata ilunga lo penga to fa ilangi o le tic nei ma wai tanto pepa man tamata ya po pepa u fale fo mo o malo ainga o nei tango fi ele tanga dan tele ya ai o le tulanga le dai pe o le yaile so ya ma no le fa ma lo si ma lo fo ile
le whaalongo ti ngai lo uto pa ia ma lo uto mamalu talo sio lo maruia tanto uma e lo na lofa ma lo na lei stemi ona awina tu le tanto au ia pe manga ia lo fa e mokuro ki mirgi ia lei le au le ia le manu Samoa le usau le tu mola na talonga i le po ana nei ma le malo si skoti lani e le lei lan ta tu foi le yo au tafa ia le anu ale o e ma fa ku pe mo ko mikiri ona mako ainga pe ia ko mikiki le o le matu tu malo ia le lei le numero tasi le manu Samoa le po ana nei o le yo aki se yuli mai e fio anga yo pata ma sa punawa o lo ta ano le Warriors I tonu Amerika Peter Anai o le huka le alaman Samoa I le po ana nei Peter Anai a shu mai fio anga yo fale a siu mafasi to uta o lo ta ano I tonu o Amerika le sunga ia mai ko la toa stasi le na ve makam teni alaman Samoa tu sanga mo vai mai fio anga fasto uta ma pia o lo ta ano temi nei tonu le tru o Farani Benjamin Petaya ni o le numero fale po le loka numero fale le man Samoa le po ana nei mai a fia anga nei o lano manu masale santele o lo tano le temi nei tonu o le kalapu o le Sea Waves I Japani stasio sui tuai le man Samoa le o Samuel Slade mai sa punawa ma vai loi palauli o le sa tano ma o lo tano pe I le moana Pasifika I nei New Zealand le li captain le fionga ia tangaloa Theo McFarlane me fio anga nei o sala vanuma mo o lo tano le temine le kalapu o le Saracen tonu o Peritania o le numero fitu le man Samoa le po ana nei o le li o Jona Ma'u mai sa le lolonga ma mulifanua o lo tano I le Nola Gold Rugby I tonu lea o Amerika o le numero vanu le man Samoa ana nei o le sunga ia tali ni seu mai ia fia anga o Eva Masolo o lo tano le kalapu le kapia Waite Mata numero Eva le manu Samoa po le afa I le po ana nei o le sunga ia me lani matavao mai fasito uta ma le fia anga o lauli o le tebine o lo konkarate le sunga ia me lani le awala moana Pasifika o le teimi mua leo le anta aloi le ia lo le tru le sunga ia Jacob Umanga ia ma o le afa telefo o le tātou whaongo I lona swafa le po ana nei wa o iele ta alo I le tūlanga o le First 5-8 ma ia fia ango sangone ma le ulu mwenga o le temire o ta alo sunga ia Jacob Umanga I le kalapu a Benetton Treviso I le tino o Italia o le wingi do meres fulba le tasi o le manchambo le po ana nei o le li o Tomasi Anosio stasi vo sui o le teito fitu le manchambo I sanga ua mawai ma ia fia ango le vi sa le moa ma fale fa o lo ta ano le kalapu a Art More Marist I ni usila nei stasi o sui tuai le manchambo le sunga ia Henry Taifu ta ano le tūlanga o le Second 5-8 ma ia fia anga nei o sa matau ma fale la tai ma vai fai le montele sala fai o lo o iela na kalapu tonu o Amerika I le teimi nei Duncan Paiawa mai mutientele I ale panta fa pe foi a santo putea ile motu tele I sala fai lo talo I lana kalapu Toulon I Farani le ring timing tuna tutama stasi vo sui le tento fito le man Samoa le moana Pasifika mai fi ango fasi to tai ma vai lu tai ya toai ya fenga ma falia lili ya mar fulpeki le man Samoa I po anane o sunga ya la chao a kiong mai fi anga yo fa ala mafusi sa fanta fa ala I polauli ya mafusi sa fanta o lo ta alo nei le tasine o kalapu Western Sydney Two Blues I Ausentalia o fa leo le tanto manu Samoa le po anane ya o lo yele sunga ya lu teru to lai mai nganga I forfanga ma aitutaki I le antukuki ta alo le kalapu I oi Farani o le si fa leo o Keinen si teine tua mai fale atiu masau yatu ta alo I Ausentalia o le si fa leo le man Samoa le sunga ya Marco Fepuleai mai matau tuta ma le fia anga o ala ngoto lo ta alo I Farani le temidei Michael Curry mai le fia anga o fato ia ma tau fusi o lo kon karante nei I le awala moana Pasifika Nico Jones le alo e fasino le sunga ya la Aoauli Michael Jones mai le fia anga mo ta ma sa fune ta alo I le kalapu o Waite Mata I New Zealand nei o le si tanto fa leo le sunga ya Jacopo Mapu
mai whianga i o whale ula ma vai telefou. Olo talo i Northampton Saints i Berentania. Kona tupai mai tuasivi ma Santaua olo talo le timinei i tonu Amerika. Ia ma le numera lusfu tonu ole manu Samoa mo le poa nani. O lewa pale mai ele sunga ya Rodney Yona mai le whianga panta whale la tai. Ia ma le whianga leo vai e whai le mo tiling sila whai o te ano ilana kalampu o le Seattle Seawolves i tonu Amerika i le rei fo i tau. Ole lus fulma tolu na ale manu Samoa e maratua e tolu se fulma tupu i ele squad a toala mana manu Samoa o lana ta longa mua le so e ole si ta longa le sauni e toi le masina fo ole anta aloi ia ma amtali ai lo ma campaign le manu Samoa ile ta mo sanga ole Pacific Nations Cup. Ya, baru kita lihat lo hantu i fatam soal ingal poana nei alo matama fanda ole tru ole pulenga le fanya onga ya le balu tu spisi malana pulenga. Ya Michelle valang tapo inga Samoa ile lava malai. Ya io kilo kiwi ai fa long mai lungo lo YouTube manau de kio. Soli ele mala lunga 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 batsi mai olima be afai wa fia fia be afai wa fia fia oh ma foi le fia fia lunga 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 due mai lo be afai wa fia fia be afai wa fia fia Tofanga meke ma SJ Paulo Talawan tua ilisi Paulo lea a rona le tamawhainga luenga le whalitua ya gria ma le tasi i nai North Brisbane. E te le mai loa le taimi o sai se lolonga. O e saungi. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese ota mai tali vai o lo mauta.
Whaamau lele I lalo mea tō tino e ono whaaleangaina. Whai lele tō fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tepena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le whaalavilavi. Whaamua mua le saunga le mua oe malo ainga. A wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga I ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Talofa lava, mai le tānika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, double cap, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e maua I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mai le tausanga lua afe se furu iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o fa, pe fio mai I le tānika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o fa o. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia lingila waule kio. Aeva mai I le se furu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Lui tau, mō le aso. O a fōlinga o le alofa. What does love looks like? Mua le koronito, ma tā upo e sfulu ma le tolu, o le foi upo e whā, se ia whaangata mai le ono. E ono sai le alofa. E anga malu, e le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafefete ina. E le a mio mātanga. E le sa ilia e ia ana lava mea. E le whaaita ngō fie. E le whaitau leanga. Ua tuu ina atu e nisi. O a fōlinga o le alofa. What does love looks like? Ua maua e paulo tala, I se tusi na taunu atu I ate ia, a o ngā lue I Efeso. E iai whaafita auli ua tutupu, ile e kālesia I koronito. Fōringa mai pei ua vevesi ta ngata whaatuatua. Ua a mata o na whai vaenga. O pei ua wha I tu au. Ua yeita ngata whai mai, o mātou o le mātou vaenga o sa Apolo. O mātou o le mātou vaenga, mātou te whaataua o ngā sa Paulo. O mātou te whaataua o ngā sa Keriso. Pei ua vai ai le e kālesia I kolonito. O le mafua anga lea. Na tusia I loa e Paulo lana tusi mua le nei ile e kālesia I kolonito. Se I whaatonu, se I toe ao atu, se I toe whaamanatu atu. Le tāua o le fina ngalo o le atua I to tonu o se e kālesia. Whai mai Paulo I le e kālesia I kolonito. E ala o na ola vai ai se e kālesia. Ua le ai se alofa I to tonu o langa o tangata. Le ala a matalona
Pe tau whaamatala tala mai e Paulo. Pe whaape I fōringa o le mea lea tau o le alofa. Whai mai Paulo I le kale sia I kolonito. Kolonito. O le alofa. E ono sai. O le alofa. E whaapale pale. O le alofa. E le whaitau leanga o isi tangata. E anga malu. O le alofa e le whaafefete ina. O le alofa e le ita ngō fie. O le alofa e le fau leanga. O le alofa e le fia ina ua malaia leisi tangata. Ai fia I le ami o tonu mai le atua. Ao fia ngai nai whanau mai malolonga o aonga I le nei fo I vai aso. Mātua, mānaia e whaamatala I nei whanau. Le tala lea Paulo whaingo fie malama e tau whaamatala ai. Fōringa o le nei upu e tau o le alofa. Mānaia le whaamatala ngā Paulo I le ekalesia I kolenito. Mātua, whaavanoa nei soutaini. Whaavanoa lou afiafi. Whaavanoa lou ainga. Ia iai se taimi mō lau whanau. Ai mānaia le lui tau lea Paulo e whaamatalatala I nei tamaiti. Pe whaape I fōringa o lea mea e tau o le alofa. For you children enjoying holidays this week, Paul is challenging us in his letter to the church in Corinth. What love looks like. Paul said, it looks like patient. It does not envy. Love is not boastful. Love rejoices in the truth. I le nei fo iaso I whiau mga luenga o whenga iai tātou. O le lui tau mō o tau mātua I le nei iaso. Wa a matau na le aini whai ngā lotu I afiafia a inga. E no nofo I lalo mātua whaafesa ngai mā lātou whanau e usu le pese. E whai tau le tusi pa ia. Ma whai le tatalo. Mana ia le pese si toia ina o vavai toma. E whai tau le tusi pa ia. Matatalo e le au noa. Te le mea nini I ai taua. E tatau o na whai. Samoa. Mātua. Mea nini ia ai taua. O whai ngā lotua a inga I afiafi. Whaafesa ngai. Se I usu le pese. Se I whai le tatalo. Se I ave le tuua lalo. I lou a talii, ma lou a whawhine. I le nei foi vai aso o a onga. Tātou tatalo. Le atua pa I ai. O le ou le malosi o malava. Ua ala usu foi lou atunu I whiau mga luenga o le nei aso. Lilingi mai au whaamanuianga, I alii matama itai o le ofisa whaasala lau nei. I le leitio ma le televise. Whaamanuia I nai tua a sina. Whaamanuia I nai whanau, wa mapu ma malo lo mai
ia o onga i le nei foi vai tau. Lea tuai, a o maia i nai whanau, fōlinga o le alofa, o le ono sai, e anga malu, e le losi, e le mita vale, e le whaaita ita ngofie. A o ia i mātua, ia maua ni o lātou taimi tāua, e whai ai whai ngā lotu i la ua fio i afiafi, e usu le pese, e whai le tatalo, ma ave le whautuanga i alo ma whanau. Tātou ia ma la ua fio i le nei aso, e tonu ma le ai mea uma, lou lava suafa i Yesu, lo mātou alii ma le whaola, ua mātou tatalo tua i nei. Amen. In this update, the Prime Minister says AI will be a major focus of the New Zealand Institute for Advanced Technology, opening next year in Auckland. Chris Luxon says it's part of the government's sweeping downsize and rework of Crown Research Institutes. It's funded by $231 million over 4 years. Luxon says it's dedicated to achieving commercial success from advanced tech. I do want to be very clear, in a country where we have low levels of economic productivity, and this is one of the 5 things that we know are absolutely critical to embracing more of in order to lift the living standards of New Zealanders. Auckland will be getting close to 150 new classrooms, costing $120 million. Political editor Jason Walls reports. Some 24 primary, secondary and high schools across Auckland will benefit from the funding, including Maclean's College, which gets 8 classrooms, One Tree Hill College, which gets 6, and Orewa College, which gets 12. Stanford said the building projects are expected to enter construction within the next 12 months. New Plymouth's mayor is facing the music over an annual plan mistake, meaning ratepayers could have to fork out $100 more than expected over the next year. Rates changes passed in May weren't GST inclusive, so rate predictions have gone up from 9.9% to 12.8%. Mayor Neil Holdham says the council made an incorrect assumption. This is a modelling error. It's really disappointing and I take responsibility for that, but it's about what you do next. So we want to learn from this, fix the model, fix the rating system so people get what they expect from us and then learn from this. Groundbreaking techs allowed 8 UK babies to be born free of inherited disease. The technique uses DNA from 3 people to avoid conditions like diabetes, dementia and organ failure. Mito Foundation's Claire Stewart says it's enormous. Those 7 families, because there was one set of twins, are able to have a baby that is biologically related to them, but free from the disease that's run through their family is just such an incredible milestone. That's news. In sport, a warning from World Rugby for South Africa and any other teams that trying to manipulate a kick-off into a scrum is off limits. The Springboks deliberately chipped short and regathered last week against Italy, provoking debate around the move's legal and moral merits. Any further incidents will see a penalty issued for foul or unfair play. Former Kangaroos league representative Royce Simmons has conceded dementia will eventually take over his life. The 66-year-old, who captained Penrith to their inaugural premiership title in 1991, was diagnosed in 2022. Simmons says when he lies in bed each morning, it can take half an hour to piece together what he did the previous day. And that's sport. Radio Samoa.
tilo iai e ewa e se e ti soloa ai na e alu atu lea e se a
se lotu ai fai esa tasa minga wa e mo le manava na o si toia ina le lale ua mate la ina foi mesa palinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o au wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso wha au tau ua awea oi ma filio le whai te au wa whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau wa pule o le au moe ma lofie ka upoe ai ino sia ai lava o ai mesa whalinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao ua vavao ono upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wae pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopo moa o lo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uiko masa palinga, masa filipilinga, pe moni e alava ita. Pe te talanoa, pe te leiloa, mana tole tawalanga no. Se apa ela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua etele ai ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sawia la ina malolo tele fia mai atatape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea
Vivianga Mailers elefant o la tolanga I Samoa fa before I la sunga ya wino le rivhang o laso event we for tato programa fanga solo le was fulmole ono minute o te neling July Jassi il ring for ivhang o la woli fi fila kanga o fa Jassi mail of Jalinga ya lela o kusofia le o le tutuma o danga le Enterprise Motor Group I Marukau ya wa fo I se tato li ponti fa talavantolo to fala ala malo fer favor malo lon sai le ya so for rail tala patfoi dengan palalo lau talanga pomua ya malo bota wata iwa hole kaltoino se tato watuno ne foi aso malulu ya malo sai fo Tanto te tau fai fa malo lava ioi o le sulu mai le la ala matua malulua e le ngantai le so ya le fa mai le po anani ya ono tike riolo no winga o le vave moe ar kari ya lila Sao le leia o lona oinga pulpuli a fuluma TV fatata ni talo manai. Ya ole ava nga il TV ya umai lava ma lili le poa na nik. Ma lona on sai ma lona fa ma losi would turn to woli elfa ngole riva yaso ya me so figan was full valua so le ding ma sino you like. Ya o fa i ngova yaso e pe yo le to taimi pisi le wa no ai le to tele le manule to le. Ya fa stai lava mol ma to wa no ya sa le lava le sound rock and tulanga le ya o me fa sai le di o le fo wa mo si la o lau yo fa yo fo I le matango fio le sulu matango fio le la ya o le vinga fo extra to tap out city ya o avano ya ma le fo ya so le wa tulanga mai le a tulanga tau ya mo fo ne avano fa talo fa toi le fa fo ma o se tato wa tu no fa na ma wa mai ta fa sa la ya lo fa tai mo le fu ya no le tato to se lo ya lungo o ta fa sala mo masani ya o tulanga masani la lo fa wa pe ya tulanga fo le tato wa cash bonus ile tulanga fo le o lo ya le fa italia mo tulanga ya ina mafai ona ramata tu le afeta la so se ta vale la mo lungo tato lo toa ya o tulanga ya fo ila ona le fa mo ina o le cashback ono tulanga fu lele fayala fa tau so e de fa pe o specific more cashback so pe ole promotion al company ina ya mafai ona fa ma venga ya be se ile tu penna mai le tau ta vale ina ya mafai ona fa ma venga ko tulanga pe meni ya po ole tulanga fu pa u fa to o lo ya le masina so winga la o hotel o tanto ta vale malaba ya mata tu le minimum ya fitala nga ile toluase ya le pe ole o lo lunga fo tato fa malama ya tulanga fo lele ina ya sila fia fo ese tato watu no ya o la o lava tu pe afa pe te mana o le discount price ya lo no vinga na wa ese mai ta o lo special ta vale ya afa pe te mana o tulanga fo lele sina cashback ya e faila on fa nga a tole tu penda yo na vatula yo le ati po tolu afe po le lua o lo fa yo na fa pa u ta vale ya mo tulanga na o cashback ya ai faya ona tala no mai ya ma so time mai fo ina ya fa ma tiri tulanga ya ina ya manino fo isio ta to what no ya itulanga fo your promotion o fa wa le fo I masina ya o ba ya lava ya le to telefo isio malo so ta to what no lo fai ona to ba mai fo ya mai se lava o le o mana ya mai le tau le nei fo I le yaso ya fa ta ya to le tato wa le tio Samoa ya mol fa I lo fo I mal fa lo no o nanga le tato enterprise nei man ka ya ona o le telefo I male o le malo so tato wa no lo fa na ya le tato o nanga ya mo tulanga o tato finance ya lo ya level tato wa in house finance ya tasile tula o mafai ona e pesi mala ta vale fo lele nei o fai ona approve ma me ma sai ni tulanga uma ya e ai se umi fo lele te no fo ai nei tulanga fa pena ai o me na mia ya na lo license la vai na mia e te su mai ma oi ya fa pe ona ia la internet banking ya e fai mo fia ya tulanga uma ya fai ana le process na I le tulanga tasile tula ya uma wa lo uma tulanga fai o approve tulanga fa pena so le seme pole ya manga na tato wa tamama tina ma tua ya tulanga la na wa
mawhaina o mai mai ia tulang fo i o la tō bank statement mo le tolu masina. Ia, o tulanga o le lo tele mano no ai tātou tāwale. Ia, pe o na whailo fo i le tele o tai, ia e lua tātou iat o le si tū ua whamautu mo tāwale fo ia i le budget card, ia tamala nā tai tū whaafe mai lanu. Tele tātou tāwale ta ia fitu afe, walu afe, iwa afe, ia, o tāwale umanei te all fresh import fulele, ia lono inga o OFS ona i New Zealand, ia o lo mwhai o na telemano na e tātou tāwale na, ia e mai se hori nei vai tau ia i le taunga tāu so i fuanga, i so ane e fo i paketi o nai tātou ainga, tele o tātou piki apu o lo, tele tātou piki apu, pero te si tūlanga na o lo, tuli loa to tele fo le mano se tātou atunu, yo SUV la po pe to inga le ye le Isuzu D-Max ia o Toyota Highlander ia o le tulanga fo le Toyota Fortuner tulanga pena ia o fai ona moa tātou rotoa mo SUV medium size SUV o lo tele ia tātou fitu no foa po le lima no foa ia lo fai fo i ona moa tono tātou rotoa ia tulanga fo le lo hybrid ma tulanga o le full electric o lo fai fo na moa tātou tāwale na ia fai fo na se le penicillin tulanga pa pena tulanga tātou band ia o lo ia fo tātou people mover ia mo nai a inga to tele ia afa pe o lo tau sa ile fo se sa ile nei fo ia vaiaso ia mai ona so tai mai ma pete su mai fo ile mato address o le lima ono fitu ama ile lima fitu tolu ile Grey South Road ia i manukau e fai ona maua i mātou, o mātou ngā lua, ki male sunga le pule, ia Terry Coon, ia mafo ia tau o papo, ia po tau au ona nei, au huso i lungo le su mai ma, malau mai foi, tātou numera o le Oval Selau, ono tasiono fata si valu, Oval Selau, ono tasiono fata si valu, e fai ona vili mai ma, tala no foi lau ngana, inisi foi o tūlanga o loo, le manino ia po ni suelo que sili a wa fo le process matulanga fa pena i le fa mai ngoinga o le tato finance matulanga o mal tausa i no sosa a fa pe fo ile mo se ava noa ia fai ona e sua el tato website na o le enterprise card so code NZ e ma fai ona mo mai tato tabali ia e fai e lau linga lo ia fo mal link ia tafa e ma fai ona a mata mai ia lau finance ia ona vidi mele sesio o matou Samoa e fai lo mai ai o na matou na ia va vele process fuile mo fa ngai ngoi no la sanga ia manu teleina ia fai va lo lima Fofogamua o le tapu no se tātou tunu ia mai foi fa sa unia to le weekend e mai se tapu ingo tātou manu le weekend ia lo fangia foi le tua le tapu inga mau se tātou tu ia ai tātou felo ai foi se tāu mo mo ile lo fo male anga le tātou ta pausili part-time on matua no marugi tele ela tapu inga mi se le finga yima lava singo tutoi le so langa tule le fai mo le via se le tofa ia le ala au kuso fie le lei o le enterprise model group i maruka se le nei so sai le so ia mi se foi le fai unga ole nei vaiaso Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Lawa se antul tengmel radio Samoa ya lus fulima minuto tani lintula e tasi fatala fanto ya po seta da Samoa o tumbo ma for right before ya si pilot doing alumale man tali le avasa e mo tumbo la vole ma tumbo le divine o le Aouli o le ngalo le tanto por calamida o le areto le olla ile afole tula tasi ile Aouli dentro per bayele sunga le fa finga ia pasta la faile copo Assembly of God i lano i savai e te wolungan tu ilana tu ai le nei fo i vaiaso sala tata po ya tu te musuma te puni mai no tu e te so ona ma apa mai ma futi atu lo ulu wa fa adi no poto ya upu matala ando lo mi ai no ngasala wa efa anana oh no my Sasangi my love telephone
tai e mawhaale o tele mai le tanga taulua tala noa. Ao tau sa e umale a fula ukuka o le kōpai koko Samoa. So le tango la se puni tango la palusuka tau a le wa uma. Le whalawa mata le pule o e pepi a ni puka. O tele isau i se umukuka o tele isau fo i se pangu tulusuka. Na o sau i a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai fo i ponga le wanga mosua ya so uma. No ovilo ai na le pengengo ngengo ai o lua mata malo tina. O ula mutu na wilo ai o upo fa amata langa. O upo fai fai I a te au wangau le tau si puni la au. A o utu ma bea a ta popo wapi o ai le a mo fau. Ai longa te loa lo upa ano noa o te nuko I le aso asoa. Wa pei to se tama I te ine I titi le pa amomo e ino tō moa. Wa pei a ua se pui mu I le pui no le pato anga. A o loo e ta aloa ne iau pa anga ai pai a masua pala pala. So le tango la se puni tango la palusuka tau a le wa uma. Le whalawa mata lea pule o e pepi a ni puka. O tele isau I se umukuka o tele isau fo I se pangu tulusuka. Na o sau I a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai fo I ponga le wanga mosua ya so uma. Whatever on the wino ai ngala bai ngai lunga lau api poninga. So te pue pue ata mawhea so I ai peiele ai so ai ngā. E te leilo mai o le
Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I tai au I le tasi le Aoauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Rainnorth Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taga yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I leo mukuka, ma wa foi o lotu aisa, vaitau mafa maisi, tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Fapsota I mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Talofa, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to eleda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe afio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai tātou polkalame o le areto le ola le foi aso te fia lava whawhiloa ia te oe mwhai ona mai moa mai ia il tātou polkalame ai mai se fo I lātou mwhai ona whafonga mai lunga le leitio na 89.1 le FM ia whapena fo il tātou leitio le I nipsila te iloa o le whasala lau il tātou polkalame le nei o le mta upule mo molko nito se funtasi whaipu mo ia I wha amtalanga paulo whapea ia o tau whaawa o mai ia te au pei o au ia ke riso. O le upu mo le aso le nei, o le fesili, e whapea al porkalame le areto. O ai o e mana o e te whata iai. Hilo e kofu ai tātou me foi o kako, ta ngata foi e pie, kako laiki mei, kako ke manga ngā o e whakaikai. O ngisi mga o e whakaikai Superman, o isi ta maite mga o e whakaikai ia Michael Jackson. Yo nisi tangata mga whakaikai Bob Marley. E kofua tangata makangaka ke fia peifa penga e foi tangata ke risiango e uka ngofi kopi foi ai kia isi tangata whailaunga. Fia whakaikai ia te latou ma le whaingo latou launga. Ese au kako e leo se mea leanga le na me paule me kaua. Au e ke fia mga o e ke kusau ngā kula ma tangata ue le kusangi ngā kula. Ai ma whaina e whaonga ina na au ala e ke soi fuai ia mawhaatino I nai le fina ngalo le tua I awala sili o ngā awhiai o langa o tangata. So e whapena whailai le apostolo leo Paulo. You know Paulo, whai mai le tala le apostolo Paulo whai mai. Ia o tau whaawa o mai ia te au. O langa kala le ngā whai le kale se konito. Whaapei o ngā o whaawa o ia Yesu. Whai mai, whaawa o mai ia kia. Pei o le mele o ke whai. E le whai mai la Paulo. Kopi mai lo lifestyle. E le winga polve mai. Ka ngofi le ka umawhai, e o la inga le awala le o ke o lai.
ma le ala fua le u te ola awa o le ala fua le u ke ola inga o le ala fua o le soifua o Yesu ele fai mai pau le kopi longa lifestyle wa fai pau le akoko a fai mai kopi le ku ainga awala le u ke ola ka mo fai awa o le awala le na soifuai le li faola o Yesu so asu e la se soifua te tau nga e ngau e ke fa ka ia fa tai i le soifuanga o Yesu awa foi o le soifua sili lea o na mawalunga i le sila ale tua i ane lua fai mo a fai upe matau pe lua fai upe ono fa pe o le fai mai o lo o fio Yesu i te tonu ia te ia e te taula o na savali o ia fa pe o na savali o Yesu le winga ngale upo fa ka Yesu e ke ola yala na ola ma soifuai ia Yesu o le fasili la mo o le asol ngei o ai le nga e ki kau mawhai e whakaika ilo kama pe whataita ilo tina pe whataita ia e li sia songa o ai ilu male le ske pule le mako farsa ala titi lava lo o tali ia o whai ia ka alonga tamaiti ia whai ka alonga kama ia whiri lei mai lalo o la ikiara ia se whima le sia o whanau leo whaleangang ia whako lele mai le sia ri mai o Superman ia lele mai le sia ri ngai lalo ngofo ko ilu malfa polong ia fa mai le o kama foi le kala nga sama ia lele mai lalo foi ngol kama li o fo e po ya to ia lele mai malfa pe mai sama ala foi le lai nga kama ia sauris mai o Spider-Man lele mai lalo lo kari ila la mulmuli mai ku ke ia fa ko pe po kama lo kari ila la sau ave mai mal o pasta la faele le mai mal o te o i karo fa si o kari ale so mata wala o ke fia fa kai fo i skimak a ia sili lo fa tai malo ngau e ke fia pe o lo ta ba o ile lang fa tai ia e pe o Yesu le tua matu fa tai asu e ni tangata siri nga ma ko fia fa kai ia fa tai ia te oe male soifua na e o laina ma soifua ile nei o lang ni ia o Yesu amen. Ua tu ua me tu ma
polisi whaafai au I mālua malavinga o le tua I nā tātou whaafetangi taulunga tuai. Le polakalamina o le awe tole o la mo e maa umu tātou umalidei yaso whareile malidei fo I wa yaso o ai te fia pehi o ia bea e matua. Te fia Superman, Spider-Man, Ant-Man. O le no money man. Whaafetangi tula sunga le whaafekanga ia Pastor Rafael Kopo o le Assembly of God. I lano I sawa I mala tātou polakalamina I le so. Ia malidei fo I wa yaso ia maua le malo silatino silisini ai la le nganga a wale tua malona finagalo la tamu se fa poponga I le vai svope an tātou oli e le lofa malanga leo le tua. E ai se isi o le tau ainga I wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha mata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha I loa I fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Aone e misia le tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance e whaia le stona I aso se fulumala iwa Julai. Amtalia le tulai fitu le fiafi. Na o le fastful lima talai le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia ai le tui Samoa Band. Aone ngalo le tua tusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whao ta I lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po si o ainga. Le tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. Ja, ua toi sfulona mriu tun talo ling tulai lua te pena malewai ngau telefon le whianga ia leo lua ia li Aisha Hunchma and tātou telefon o la e whaafunga ngi ling tulai lua I le hau le rei wha telefon tuai le rei whainga lesu ia kuili sawe lio ma le ainga wha mtaile mahu ta mai langa te leo pira ta teo ma le ainga le mahu tupi da e sini au se ta lia whaalinga ma whaasisilanga a wala wale longa pui li o longa tupa ia ma longa tupa malu nisi o wha mwai wha tonu wina le wha I unga o le rei fo I a vayaso. E pe ora masini ai tumu antu an tātou whaasisilanga mo tonu mai le whaalinga o le tātou tusi o le whawhilifili antu ai ma le tusi o le songa mo whala upolu o tō whinga o le tātou tono o. A ure ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le whawhilifili e maua I whaanopenga o Samoa I se sifo tutuila mamanua. O la matawha ioi, o nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu, o la matawha ioi la matai le whainga o wha lawa pe o wha I poiponga, ma liu leo si o singa o ainga, whesila whainga o paolo o si wha ano alo, wha langinga o I kālesia, ma le tele o le ngangana o wha ano alonga, e na ala fitu sifunu tala le tau da ala ofisa la wala Radio Samoa I le tolu pān tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai sauno minga. Morisi whamtalanga wala wane le lua ono lua an tasi lima I watolu, lua ono lua an tasi lima I watolu, I taimi whai ngā ruenga pētanga iane I le tātou penga te whai langi nao le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz E whai mai heisa oka o na lafo antu le tātou au whai ngā ruenga I le tō wātuno ia e mese I lo tu tusi e na pau halau me whai oro wana wifo e tā ofi lau tai whau pe a tū antu le van ia o le nai kuri antu ai lau tusi whawhatai. O le whaasilasilanga mo le fono a le whioanga o nganga I wholewau I le whangai au ki lani. O le ata mabalu Samoa ma le tala lei ai o le aifu tonu ia le fuiniu I le lapalapa e ala I sio mātunu pele o nganga I wholewau I le whanga o lo no pia I so se tuo au ki lani lei.
E whaasisila atu I lea watele tawai, o lea watasi le tō whai le pa I o tapa au, ma ainga le sua tia ma whaumuida, ma le whautautanga ia ngā ngai whole vau, I lo tātou nuu I au kilani nei. E whailoa antua I ala matama whanau le tātou nuu, o le antua I whaia le tātou whilo inga, I lea stona I nei lea soa antai au, aso sifuru iwo Julai, e whaia le ili sifuru lua I lea Aoauli, I le mauta o le whionga ia tu au pepe moana, I le toa tusi leo le lua ono Taranta Crescent I Mangry Bridge. Lua ono Taranta Crescent I Mangry Bridge. Se I fili e le tō whāma le whautanga, e ala I le whamoe moe le tātou nuu I Samoa, e le o toi pōmale e, mo lungu sa ina o le tātou whale a o ngā fau, sa o tātou lima iai. E mna iai so o tau whiringano maa malama, mo le tāpira ina o le whainga malanga, alo tātou nuu I Samoa, o le ala leo mo iai se tātou whilo inga. Wha mo la tātou whilo iai le aso I le pule whaasoa a le tāpa au sili I le langi. Se ni le rei wha silsilanga tāua le te whono, le whionga ia tu au pepe moana misa, ia ma le pa ia o le tātou nu o ngā ngai whole vau I au ki lani nei wha whitai. O le whaalinga mo le lotuk whaamarantu o le ainga sa tu sani le whai a ao sa vai e le whanga I New Zealand nei. O le antoto I whaamaene o tailo loto pa I ama mamalo Samoa o le antoto ua uma o na tofi ai whaasinu tonu le rei whaasitilanga I suli mawheoi o paolo mga whai manu e le rei ainga o tu sani le whai a ao I sa vai e le whanga I ao te aro nei e whapea. O le whaatonu ina lava le tātou lotu whaamaratu e pei o le masri ai tau sanga te tasi I le aso se fuluma le iwa o Julai. O le wingo le aso an tai au lea, mai le afo le iwa I le tai au se ia pa ia le Julai whai le fiafi. Whaamoe moe o le tātou whilo I le aso I le lofa malanga lei o le tua, o le no whanga whai ai o le lima o leia raudi o ni hanga, lima o leia raudi o ni hanga, e morisi whaamtalanga, whaaso te ifo I le olua tasi, olua o na fitu, tasi lima tolu tasi, olua tasi, olua o na fitu, tasi lima tolu tasi, manatua mai le taulanga le ainga, o le aitema, whaapea I la au tau tai, a wale talinga o le sua, whaamtaialo seinia e tu sani, le whai au Elia Schuster, o le sao o lo tātou ainga. O le wha silsilanga mo le sui langolango vaenga whaapwhai le wha stoli tumalo whaapalota o sa whatatasi e au fia ia fio anga o salamumu sa napu sa tawa maloto whanga. I le whaanoa lawe wha silsila antua I whaapea o le antoi whaia le whilo I ngā sui langolango uma a le tātou I tumalo mo le wha mautuina o le sa ilinga se leni e tawala I le tausala e tusai ma le autasinga I le fono wa maea mo se sosoani mo le tātou sui tawa o anapu seve tei fui maono. O le whatanuina le whilo inga le aso sa asam nei, le aso lusfulu Julai le tulai whai le fiafi e le mauto sa moa I mangele whausanga I le ama le taulanga whatau. E tutalo atua I le awatele I tupu mai e ma whane upolu, paolo mangafa ma tampa whanau e siu tātou I tūmalo whaapalota o sa whatatasi. Tātou te whaatasiai mo le reifōratanga e tapena ai lo tātou whaamoe moe. Whaia ma le whaalong tele o le komiti mo sa whatatasi, seve ai lima te whono I te maua I le olua lua whaiva lua tasi o lima iwa. Olua lua whaiva tasi, whaiva lua tasi o lima iwa, ia po lau vi a sera I le olua lua tolu o ono lua tasi fitu. Olua lua tolu o ono lua tasi fitu whaafitai. Wha silsilanga mo le ainga I whale toi sa tupuitea. Tolong sa mo I lau whaafunganga ai I le awa ma le whaalong tele e wha silsila tua I le baaftanga. A haloma tama whanau le tātou ainga I whale toi sa tupuitea o lo alalama papa au I so o sei tua au kila ni nei e whapea. Wha manamole e toe fia maua se tātou whilo inga e le astone nei le afo le tasi le Aoauli a wani si o vaenga e fia wha mautuina mo le tātou whainga malanga I Samoa a walo tātou wha moe.
Te tala wa tuai ia utangia maile nei wha silsilanga taua ma ia manatua mai sang la fonga. O le tuan tusi masani o le Valu Lane Road i Weymouth i Madurewa e wha taunu i nai le tātou mafutanga. Morisi wha mtalanga wha apso te iane i le olua tasi o Valu wha o iwa o fitu valu. Olua tasi o Valu wha o iwa o fitu valu. Pola olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olo seinie asianta nu o sala malau tafi si na pati. Te whono le mafutanga e ale ainga I whale toi sa tupaitea sa vai. O le whaalinga mo le ainga sa ale. E mo ora utaia le tai o alo, ma o sufi le taulau mea, ma o tu le ngafa o le whale. A wae whaingata o sa mo o le au mabala, ai meise le vaatele e ufi ngata. Pa ia le au whainga luenga tutofia le tua I so se whanta whaitaulanga o pa ia mau mamalu ta onto antuia wha alofi sao tupu. Ai o le anta utino le solo le tamaloa whaleanta wha avele ale vena ale. E ia te au lewa tele male nganga wha alo te wala au antua ile pa ia mau lunga I si au ainga sa ale I le tupai pai o ale tua masanga. E suli mawheoi ai meise o lupe whaalele o paolo mangafa o woma e masani o te whaatala ula antu fo I seo ainga I le tupaipai o ale lukiala ia le paia I le nofo I tu ainga ia te oi suli o seo mantafa o suli o antanoa ai meise seo ainga malosi le I tu lua o sa tunu mafono e le whangaloina seo nu mo seo I tu malo pele o whale antafaa a whiwhia mai, maliu mai, ma tala au mai tātou wheloa I lea soforeile, o le so lea I le maota o St. Therese I le sefulu Wickman Way I mangele I le tau leono I lea fiafiana nei. O le an tātou wheloa I le tātou sui tova, po le sui tova o le tātou a inga. Whato tue le tu sama o tasi, le tofai le matua ia ale vena ale, mo le tu whapalota o whaleanta numero 5. Morisi whaamtalanga, whaapso te iane I le olua tasi lua lima tolu, tasi lua lima whalima. Olua tasi lua lima tolu, tasi lua lima whalima. Whaaptangi o loo seinia, ele tātou komitina, mo le tofai le ngō matua ia ale vena ale o whaneanta numero 5. O le ainga sa tawhatoa I iwa tātou whaalinga nei mo o tau. I le awa ma le whaalono tauai. Ma tau te whaasilsila antuai I whaapea. E iei whina ngalo o ta mā po o suafa o le tātou ainga sa tawhatoa I iwa. O le awhaia le whailo inga ma le talonoa ngā suli ma wheoi uma o tawhatoa muangutia le ulua I ali I o iwa. E whaia le aso se fulu ma le lua o September lua whelua lima I le lawa o tawhatoa I iwa, whaasale le anga I sawa I Samoa I le Julai iwa I le tai au. Ma tau te talo atuai ma wala ulia lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu e sumai ma tala au mai tātou awai lea so tau poina a wala wha moe moe o siu tātou ainga ia tau ma wha le leia lo tātou loto I whale wale masoala upule ai nofo ia po matai e siu tātou ainga sa fufoina. Ma ole a le tau fia la wale whai unga ole a tasi e lo tātou ainga I le aso I lau le a wai mai. Ma le wha no lawa se nia le rei wha silsilanga e suafa ole a inga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Josefa tafa Kesio, tawhatoa laifa lima, tawhatoa fua mai tafa mwa ava, ma isi suli o le ainga sa tawhatoa lo nofo I le ainga. Morisi whaamtalanga, whaamole whaamsota iane, ia tawhatoa fua mai, ma fua mai tafa mua ava, ia whaambefoi esta tofi lau te vanga. O numera I o le telefoni o lua tasi o valu lima o iwa lima. O lua tasi o valu lima o iwa lima, ia pole o lua tasi o lua iwa lua, ono fitu o. O lua tasi o lua iwa lua, ono fitu o, whaamtai, ia ole a inga sa tawhatoa
i le fiango iwa i le motele i sala fai. O le whaalinga mo ala mo tama whanau le fianga o whanga whau. O a toi wala watu i lau tau pa ia malo o tau mabalu. Ai toi nane sau paolo mo sau ngawha ma tau te maluai. O le antoi whatunu ina le tātou maafutanga i le anso lusfun ma le ono Julai. Le no inga le stona i o le vaia so a sau. I le afo le se fulurua i le Aoauli. E whaiele i le tuantusi o le Valu Awa Street o Tahuhu. O i fo i se tama whanau o le rinu o e maua mai le rei wha silsilanga a fia mai wamri mai tātou talanoina i le wha moi mo siu tātou nu e ama le e kale sia i whanga whau o le isara e lulawa Yesu e lona wha malama ma a iantu i lona nu po o a mai o le wala o tule i lo o tau pa ia malo o tau malu tātou whilo iai i lea aso tau poina Morisi wha mtalanga wha so te iane i le olu atasi o valu ono lua tolu lima lua Olo tasi o valu ono lua, tolu lima lua, whaamtai olo senia, e le lau a whono, a le maafutangana a alomo tama whanau, a le fia ango whangawhau, e le mouteli sala whai. Whaasilsilanga mai le SUP supporters, po le au langolango a le Samoa ua Poto Party i au kilani nei. O le antautoia whaala autotofi le maulunga ma le whesaua i o papa whaasawa tupu i au pa ia Samoa o oe o le whale tulu i tau ua so o ta iao. Whaatalo fo i tamasa o le tala lelei tulau lava. Ai tau ina ia mātou whailo ala o le atu e peo le whatalenga i le mautau nā whanua nei fili ma pole tu. E toi whaamaratua tua i le pa ia ma le mamanu o le tātou maafutanga Samoa ua Poto i le tātou whono i le asandei a solus fulu o Julai i le tau sala klapi mangele i le whai le fiafi pēr mai a i a sauninga lotu. O le a maua i se tala o le tātou mi tiafu e morisi whaamtalanga sa a sota iane i a le autus tusi po le whailu tusi i a salama ria whaasino i le olua tasi lua tolu valu i va lua valu wha. Olua tasi lua tolu valu i va lua valu wha. O le teu o loa ia tawhaunga lupe tupua e le numero o le olua tasi fitu iwa tolu iwa wha. Olua tasi fitu iwa tolu iwa wha. Po le tei whono ia vai ma le mālo le au pepe i le olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Wha afutai ia o le tātou wha la putonga na po le komiti. Mole Samoa ua Poto Party e po le vang whaina ale Samoa ua Poto po le Samoa Uniting Party. Ia, o nisi nao tātou wha silsilanga leo taunu mai le vang o laso i le tautua, male au nanga le Radio Samoa tasi lima i iwa tolu amo, ia wala vile longu puyeni i o lo tupa ia malo o toma malu. Noivo tu, amo. E whātalo whātu i lau whaafunga angale nei tū la o le Aoauli a lo mai au whaapoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo o mua, ua whaamaonia le whaapopo ai o le numero tangata ua pesia le whaamai o le mise laito tono New Zealand. Ma i whaamaumaunga malimtanga luengo le soifua maloloina o le ua o atu le whai numero tangata awhia i le toa malu. O le toa lua e mai whaaitu o Wairarapa, ma le toa tasi e mai manua tū. E tu sai mai loilonga e ono no whanga fauolo o mata i tuina nei le mtanga luengo le soifua maloloina i to tonu o fielding. O no whanga na masalo mia na asia se tasio tangata wa awhia nei i le whaamai le misela i le asfareilo le vai aso na te nei. O ia no whanga e au fia se supermarketi, o se whale o loa whaatau wai ofu ma le tele o mea tō tino e whoa i atu i tangata, po le vaenga o tā o le hospice second hand shop, o le whale o loa le Bunnings, o le warehouse, o le bargain world, ma se isi whale o loa e tā o le cut price store.
Ma wana asia le wa fiel fa ma ia no fuanga mfale loa ma le vao le lua le Aoauli anga i atu i le lima le afiafi. Fa amanino le au nanga le soifua maloloina o mai nei e mai tawina e yaiso o tanga i le mai e peo na ulua i fa amaonia le amatanga o Julai. I le whaitu lava le tasi o Wairarapa. E peo na fa amanino mai na afia mai sana malanga i atu no i fafo. Famawina reporti ma le News Talk ZB na whaonofo e sea umare toa tele, mai ta ue toa tasi lava le tangata e whaapea na te leo na afianga mō si na taimi. Ua whautua ina nei le au nanga le soifua maloloina le mamalo le atu nuu, na nga ino whanga e peo na ta ue i fielding, ina ia mātai tuina le lei whaalongono o lātou tino. Po la lātou whaalongoino o ni aunga i le mawai le misela, e peo le mawalungo le fiva, malosi o le tale, alu le isu se tulou, ti ngā mata, po o le oso foe o le mumu, po le rash i le tino. Ua whautua ina foe tangata lautele le i whaia tui pui pui, ina ia anga i loa e whaatino le vaenga tā ua. A o whea ngai pele atu no matūlanga winga lolo wao le tau le nei vai tau malulu. Ele o tau whailo tūlanga pangati o whitai ia i ma le telo whaitu i lolonga te tele matimunga mamafa. A o leo ua whaopopo mai le malolosi o matangi e peo na lipo tia mai le tai au nei. Ua whaitau se laua a inga o lo o whea ngai malmotu si o le il tise. Tusai ma reporti ma le liti o whaavau maloa New Zealand. Na taha ua aile matau tia o whainga le matangi e peo na whaalanga i nai le telo la au. Pa ua mo li ma waia e le tise le telo vaenga o mātu o le atunuu. Wha mawina le whaaleanga i nai foe o le tau walunga po le wha alo o se tasi o whale o a inga. O loli po le truck, ma se trailer na whiato wha i solo o no le malo si telo matangi i whaitu la tāne i Dargaville. Whamanino i reporte tu sai matūlanga le letise na o atu le lei i le walu afe a inga mano whanga na motu sia whafua se i le letise. Pe tai o mai le tai au le so ua tui titia le numera i le lata i le lima se lau. To telo i la tau e au mau i tino pai. O se no whanga i tū lata i le sami i tū o le wafu o Kaipara. Whailo le North Power lo lātou ngā lue to i whaola uma le whaitu ma ia mai atu le nei aso whareile ua maua uma le e le tise. Pau le vaenga lo mātai tū o le fōlinga le tau ma o lo lātou te talo ia tū maua i pēr fōlinga le leo le tau mō le nei aso. Mai leo malo lo lava le whai malanga e se ato tangata no o New Zealand mo atu no o le Pasifika i le nei vai tau. E asiasi ainga po o ni tā whaunga foi. A e leo malo lo foi le tuitu i atu peo le au nanga le soifua malo lo ina. Ina ia wha mua pele saunga le mu pea o fuafua e whai malanga i le Pasifika. E peo na sila fia le sao wha afia i o le wha mai o le dengue fever po le fever o po naivi i atu no o le Pasifika. Peo na lipo ti ai o fiti o lo mawalunga ai lava le numero tangata afia. Whaapea e ua mau ai soifua i le nei wha mai. Ono tūlanga mawalunga le numero tangata e afia o lo whautuaina le soifua maloloina tangata o lo fuafua e whai malanga e se atu mao te roa mo atu nu e mau. Ai mai se lava atu moto le Pasifika. Ina ia avele wha amamafa le whaatino ai o insiua mo malanga. Po le vaenga leo o tā ua o le travel insurance. Ele ngata ina ave le whaamamafa i lea insiua, a ia ave fo il whaamamafa il whaatino ai o ngā iuingam tūlanga uma, e puipuia mai ai i lātou mai leo noa awhia le vai lusi, e whea vea i le namo le dengue fever. E peo na whautua ina le ave o se ngāenga e tape ai namo po le insect repellent, ia whai le leila ei i ufi le lei tino mai leo noa aina e namo. A ia nofo le lei to tono whale whaini screens i whaamalama ma whai tutoa whaapea maisi. O Samoa o flo whaamaonia mai le tāpunia o Aonga, ona o le whaatupula i o le numero o tangata whaapea whanau wa awhia le whaamai. Ma olo o ngā lulue malo si lava le mtanga luenga o le soifua maloloina ma le mtanga luenga o Aonga. Ina ia mātai tuina le lei le saunga le mu ma le malu puipui o whanau o Aonga, ma le awhia i le whaamai o le fiva o Ponaivi. Mai tala mulmuli ua toi o ni nai tu la o na whaatau no uina leo le tālonga la kapi whaitau lia le au o le atunu. Le ailo ai le autele le manu Samoa ma le au malo se Skotilani. Ele ngata o le molimauina ai le toa telo tangata anu o Samoa. Le whailoa inga le au i le whai unga le lava i aso. Peo na whaatau tai ai le fan day i Otara. Ana molimauina fo ili toa telo a inga wo me masani na patipatia a taptapua ia fo i alo whaiwa le au ma le pūlenga. A le tufa ai o ofuta a alo po le jersey presentation. A alo matama whanau o Samoa.
ua whirwhilia e alo I le awhiawhi nei. Ma o li ua whirwhilia mo le taalonga ma Skotilani le awhiawhiana nei o le numero tasi o Aki Seiuli, numero 2 Peter Anai Asu, numero 3 Michael Alalotoa, numero 4 Benjamin Petaya Nini, numero 5 Samuel Slade, numero 1 Theo McFarlane o le kapiteni foilea, numero 7 o Jonah Mauu, numero 8 Taleni Seu, numero 9 Melani Matavao, numero 10 Jacob Umanga, numero 19 o Tomasi Alosio, numero 20 o Henry Taefu, numero 13 Duncan Payaawa, numero 14 Tuna Tuitama, numero 15 Latrell Akiong, numero 16 Luteru Tolai, numero 17 Canaan Siteine Tua, numero 18 Marco Fepuleai, numero 19 o Michael Curry, numero 20 Nico Jones, numero 21 Jacopo Mapu, numero 22 o Connor Tupai, ma le numero 23 o Rodney Iona. O le tu la o le afo le fitu le taimia New Zealand, a o le afo le valu le taimia Samoa, o le amatali ai le ata alonga faitaulia. Mo tatou telefon na mo le nei tu la o le Aoauli whaafitai whaafonga bai, tō whaasefua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa ua pai no sei lauta alo wa malio alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa o mao o si o tatu ele ilo ele papanua a o lauta
hey ho. Fofogamua le dala me afo e le frai le la resi le fantu le tolanga I Samoa. Ma viving all the time to all the man Samoa le tawil po ana nei ma le au malo si mai si kotilani. Pio le fa fonga chi tantu telefone le vango la. Aoauli. Telefone tuai le uso ya frano e ma le tuau fora le ya Aoauli. Misilanga tu le po ana ni fish manu lule ta o me lo fish le vai. Ciao. Junior Moli le fringa wenga na le for Rubber Limited, Rubber Field Limited in Naimahanga Drive, UB36 Malanga Dai San Francisco. Lenga tutunga for before you mulinga telepenia mina muli anga le pai le fenga ye mahanga wenga. Already yes really man all tafa o man all fa man losi. In two temba favor lo fili mai pirga patia le for ya woli ole so for really. Ele am talia la longa fitolia le man Samoa muskutilani le po anani. E ele longa e tatala malai le fiafiana nei. E lua au ye utapena ele longa ile fiafiana nei. Ole ambo wo fai ngoina ole classics. Ole re winga nga me classics ari. Ai pese fu ye ko inga malo mako. Ele ai o ila tau sa fa pele ona ta o pele ki New Zealand. Ya wa li taia mai ai ile ta longa pitai. E wi lava na tau sina la tu la wa. Ya o la lava e mawala malo siletino. Ole aula na mua ole aula na lua. Ole ai ia le vainga le wata ua. Ole Pacifica Legends. Ya mai ole afa pele ona talamalai le fiafiana. Nei. Onisi e yai tutono le tanto au le classics e yai le alo Samoa. E le sunga ya John A4. E va before ye le sunga ya Charlie Faumuina. E o le foi. O le foi le Aoauli. E le talonga la valea I le poana nei. E le sa marumalo ile au le peleki lana talonga fitolia o le ipololangi. Ma le au forani. Ar kamalo ar sanar wantu ova uma markalonga. Le sunga ya Stephen the Beaver Donald. Oi. E le na manumalo ile peleki le tusanga e lua fese fulu maletasi. E an wantu waila ia le inisio ila to ole anta aloi le po anani e totele. E nisi o tuai ole peleki le ole anta aloi ile ta longa ile fiafianani e ono sul minuto le umil ta longa. Ya ele fa violenta aloi le tolu sul minuto fo ile le tasha for me e se furu 5 minute le kwanta e ir ko nga me foi le masangin ka ko fa longo I ka ko mala na ka pisa mo ya sola usa ale la valo malo si le la valo lo sa e pu er kan ya foi lo le ko nga bala au foi le ni puang poi fo e kuria Anto nu lai fa pena le tantu ta longa le fia nane. E ole amanda ye fo ile tampedanga. Ai le amatolia le tantu ta longa le da. Ele va la manu sa mo male awa skoti lai. Fo si le vele to ta ina le vi ole tantu fu ale le talonga la kapi. Ya ole fo ta mo le vado ile rito sang. E we umantu lo le tamu sanga amini le ta longa le fo tolia tantu ile po anane. Olo o tau tua mai. Ele amatolia le tamu sanga. O le Pacific Nations Cup. O le talong mua le tantu au le manu Samoa I le PNC. O le tantu matonga. Ma o le awhaialea I le malai o le Teu Faiva Stadium I Nukualofa. I le stona ia so lusu mantolo o le masino o kuso. O le roinga umal tantu talonga le sa uni I le poanani. Ona toi ta apele o le tantu au te pena mai ai. Awale talong mua na tantu matonga. E whaia I le malai o Tonga. Ama e ala le vaia solana. De tari malo ile tunu o Tonga. Ona tuen tali mai lona ona man Samoa nei New Zealand. Ioi. E ala na tali mai le man Samoa nei New Zealand. Ona o le vaia le sia tātou tālonga. E vaia le ile vā o le man Samoa mawhiti. Ai tali malo ile ai o Rotorua. E o tātou umalavala le la talatande nai Rotorua. Te au fau ia pēr le mauso o avdoa. E tianga I nei le malai I dai Rotorua e tau o le Rotorua International Stadium e lampoto poto e fo ile malai le ngai Rotorua
ia le mele li o ai mauna fale matamata I pe o lano I Wellington. Ia e whaia le asono, astona I asono se te malua whelorima I le tau le tolu I le Aoauli. Ia le no wingala, o le sina avanoa, e te mai moa I tutonu o lau whanua New Zealand, I tau mawhainga lau manu Samoa. Ma le tualu tapu sangani olo I le manu Samoa o Tonga, Fiji, o Japani, whapefo I Amerika, ia ma le au mai ka nanta. O tātou semi-finals ma sa ilinga Champini o le Pacific Nations Cup lua afe lua se fulu malelima o le awhaia o malea I Salt Lake City I Utah I Amerika. Ia lona wingala, ia me e maua I whuilawano o le tātou tunu o lo whapea leo na alala mapapa au I nai Salt Lake City, Utah, Amerika. I le tātou tāmalasanga nā pe a whaatau wina. Ia po o le semi-final ma le final. E te tauna o ie le tātou au le manu Samoa. I le tāmalasanga leo le Pacific Nations Cup. O lo maua pe lo wavro. Whaatau ini pe pamatamata lele manga ia maile la. Wale mea ka penga lele yo ofu mawhanwhana mo le poana ne. Olei alava ole ngata I fale Etaele lava I le taifana tautai ai lava sauma afe Olei alava ole ngata I fale Etaele lava I le taifana tautai ai lava sauma afe Ole
Afia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Tabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 o valu selau, lua lua lua, 5 Tasi limoivo tu, amo. Lewa tasirwiru tu tēne le awha o le luanga I antu mātua e le ngantui leo le awhoi. O le malu au tawa le fo I piki mai le whana wa unga le teimi e tu uai. Ia unga le whana ustingi le utoe mamao le rei fo ia so for reile. Ai o la sona file nanga I tui le sunga lau I antawa imba le fionga ia pista LJ. E se whatalanga ma le sunga le lifa ia onga o le mansamo ia le malu tu spisi ia le ngata wile o le sunga le lifa ia onga le fionga ia tangaloa Theodore McFarlane o wala watapedanga le tātu au le malu Samoa mo le tālonga I le fiafiana nei ma le malo si mai si kotilani ia o si mai ale maimo whatalanga nei ma le sunga I le rika teni o le manu Samoa o le vanga le tōtua minu Samoa mai Eden Park o le Malaya mo le tālonga tātu manu Samoa ma si kotilani I le asfareile a fio mo le vando ma le captain o tanto outfield McFarlane a fio a me lo su ya tala va chulo fio ngai e vai ngole asu ya mon wi lava ya me uma ta penang le au ya to ya nei ya ta ya ya fa ta no ule fa mo mo sta to awon mon samo captain's run a fio left le kiki uma ala le ta world captain's run mo le ta penang mo ta solo le vai ngata wala vale ole vai aso se aulo kapi pe I fata no mai vai ngoma sa fa pe ma tu ngalu e ya suma vai po le matanga vai aso ya fa pi mai ma tu attack please ya ma vai ngoma ole talo I foi lo ai le lava ta pe no le tato au ya le fa tu mai ma tu ta penanga mo le kapison ya Are you happy with the captain's run today? Lele? Yeah, pretty excited. I think we've taken a lot of confidence from not just from today, from the past 8-9 days we've been working together. A big focus for us was a lot of detail-wise, just clarity on our structure. So it's been good. It's been really good. The coaches they've been pushing us since day one, and the boys have responded really well throughout the whole week. So we're taking a lot of confidence into tomorrow and see where we're at. Okay, Theo, I know players my Europa, players my Australia, Samoa, New Zealand. They know the culture. If you see what is the message that you give to the boys prepare more time? Sa ole pe ole vai nga na tato au mai la vai la sole ta ape solo mai ya tu Europa ya oni tat New Zealand Australia yo Japan pe ole I think that's probably the same challenge we have every single tour is trying to get everyone to buy into the Manuway. Where is vai ta alo ya au Europa is everything ta alo ni New Zealand pena fo Japan so but ole challenge anga ia mai la Samoa lava se mako camp ole trying to get everyone to buy into the Manuway kasi but it's been really well. It's been really great. Boys has brought in really well the application from everyone, even the coaches. So okay, I can see Manu Samoa on your T-shirt. Tomorrow will be the blue
jersey. Yes, Aoauli. O le ale tā ua o le teimi ofu e tono le fatu e tau ele tau mo Samoa. Ia, pe o le nganana, ia mina nganga o mātou umalava o le tā ua o le ofu moana po o le ta'alo le mo le au o le asatosunu. This is the pinnacle of rugby, international level, playing for Samoa. It's, for everyone here, it's truly, it's a huge honor. So, mātou te ta'alo mo le atunu, au asatosunu. E renga te lewa inga ia fasisi le vi inga le. Okay, the privilege and honor, Captain Ila Wilman Samoa. Yes, it's, I've never actually thought about it too much, but I've just kept locking into my role and all the rugby side of it. But it's a privilege and honor for myself and for my family as well. But tomorrow, ole tam fai ave umaia le malosia mesela usene ya wale tato talonga po sa mo ta ma skopila. Okay, Theo, lastly, a lot my more my let to know matua also to Fafine, the family and the whole country. Ola si upu mai lo so kapteni mo ta po inga sana. Ya, malo lava de. Ya malo sa to no all of afona me le vai ngole. Taiao nei Okilani, ya whapea oi sa tunu I Samoa. Ya, mia lava ia lo nangonango ino tatou au. Ya, tarsanga. Ngā teilea ia. La alwhaiva ia tam whanau sa tunu. Isu ese ai mo sa tunu ula sa tai au. Ai talo mai, te poi mai. Ana tuai mātou I tō tarsanga. Ya ala mātou tam whai me ngata mwhai. Ja, moet zo mooi naar Sataya. Altijd te lang. Theo McFarlane van Time Multini, Mariel Talonga Taya, all the best. Le dawa mai mo antu mai fa fonga I se sauranga. Ja, pusfa tondanga na le sunga I le o ya te vai. Ma le fionga I le ya tanga loa Theodore McFarlane le kapteni na o le tantu au le manu Samoa. Ja, pe o le yele tapedanga I le so nafi le captain's run. Ja, antu no le so. Ja, o lawa fa maule spiko kama ya mafusi le leyo lantu au matape na pena le leyo lantu mafufa awa ya le tumu finga le ya manu malo le talonga ale manu Samoa maskotilani le aful fitul poana nei tele no pena e mai mo pena e mata fo ele talonga talwe nei le awaskotilani mala malo si me fiti le na talimalo ya fiti le lantu malai e le dava yaso to le yantu Ile amtanga le talonga faisi fa afinga ta e skotilani o le talonga. Mata ne ile afai le o te lela seva. Ya o ai o le tatu talonga na skotilani mafiti. E pite yane la o le tele au mese se skotilani le afalona lua. O le na tele ai foi ai o le au fiti. Ya manu malo ile au fiti ile ai ile tatu talonga na faitoria masi skotilani le dava ya so to le ya tu lo no wing. Ja, no fomo ma fo ye fo le fa fa ya o ngai le fa o ma fa tamata. Ja, o le ma fo po le ale fa mai e fia maso I fe o le mene o le ta ngo la kapil. Dei vai tau le fa professor. A le tu o ye ma le anto to ngo le ma fo fa. O lo no wing. Ja, e ke le fa ne ko ngo le fa ne ko ngo ta tu tom fai. Ile po ana nei tangaloa le manu ma le tanto au le man Samoa. Yo to mana o lo tapu yantu le paia la silasi ya o lo tato tru amata mai mongo te tele se yo se pito titi o nisila awa yantu nisila tu yantu le muli panga I maota malawa. Say,
te work na kama e kilunga e lalo te work na kama sole resiko si aki o ka ile ma umanga lalo unga e de fare ngana ufikara e sia ure ma umanga e maila ikama ure ngei au manga sole e mailo ile ui mai ya ma de pala e mu ma de pe asa le la oso e kele ma sole yanga de sole kama e ma ikuile oso e kawile le ma so o pe e akale fama ifika ikini ofisa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga olinge kala kukusa ole ofisa ma uile ma umanga au onga fili wa ama ma wa fa bangu yanga e ngakalo pima uma e ula pele ko anga ole olanga e ese unga lava tangata kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga alo unga ide fare angala ufikara isia ure ma umanga e maila ikama ure ngei au manga sole e mailo ile ui mai ama ufisa pe faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama e ako mai papunga ma fa ufanga ugo sili fa afe ange ure ma umanga ua eke ingo eke ui pala eke po ia e choile olanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki o ka ile ma umanga alo ka amua mo mai mare pua salua ole umufa akali le malanga lava makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi popaka magupa lolo wangu moe vai ai kamaka ngumu ile sami sole mara para o kama Samoa mangui ale malanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki o ka ile ma umanga alo unga ide fare ngala ufikara isia ure ma umanga e maila ikama ure ngei au manga sole e mailo ile ui mai ama They wonder, they no wonder why they come again. All they want is one thing, can't get their hands on it. Kangorima do yai, shout when I need, shout when I need. Pole aste me manganga o ai mongangi, pose me ai pose vai lima lewaya. Se I shout la umongangi yakako, se I vai kako umangi, se I alula o kenge, se I swipe langaka. Pole aste me o yai, se I shout yang ngi poi poi so pika se mi mika ila pole ase fangwa mawa pole ase me oyai ba ile ka ko pa po oyai se me kuku wa ko fiki mai kai so le ka se kele me pelo le wa yai nge ka ngaka ese fo yo la ko la fika mai ka yai se shout mai me mo I okay shout mai pelo okay shout mai yo fika pa me pelo fa ka ka shout ayat ko ka ka umanga la langi fa penga la lo fika ika baby when I need shout when I need e pensa le sponsa asia okay shout when I need shout when I need I wake up fe uma loca pe shout when I need shout when I need le patinta la le se se le aule shout when I need shout when I need se staka au que songa shap se yo ongai o ka soke nea ko ke fia manga o ai o le are kaunga ka o le kau o kuki ai ku ya ke a brother you know that I got you brother kango e au mai chupu mai you know I'm about the life yes mama just like how you like it all night ko a ko ale kai o nga ma o sia la kanga le e amo ai 1.5 ko ke sa o loko ai o lo e ko e au mai fa a pa la I mai ko me ngu soke nea pule o e sunga e I'll shout all night, keep it coming all night, keep it coming all night. I'll shout all night, I'll shout all night. Shout when I need, shout when I need. E pensa le sponsa, asia okay. Shout when I need, shout when I need. I wake up fe uma loca pe. Shout when I need, shout when I need. Le patinta la le se le aule. Shout when I need, shout when I need. Se staka au ke songa shap se yo ongai mai lo ala le kala le au mala isa online se princess like no le shout fu ale ai ma se fica no le fa un kumu sole ilo shout me un ke ko police ni
But the people in America and the stupid. When I get, it pays a sponsor, I see you okay. When I get, I wake up there, look up when I get, le patin talalisi, isili aulili. When I get, se staka au que songa chapte yo bungaye. Fanda makas futiala makilo record show o ngangi langa le upusole. E pise upusavo ile le yanta to. Te aka fa ya ku se shape ai shout mai oi. Mai e ola akola ngano le fani. Ola akola ngapa u yo le paka. Ola o ka langa follow le machine. E pise upusale vule le shout aka ko. I will live on over your shout ya o gozo. Time
Tasi o whantunga tuaina le puni alawa awa tue langi na bailea le rubber band Samoa ma mautu tasi asuao whaasau solo iau ma fauwhauka o tan telefoi le tu uhantu o lea o ngā whanau o tātou te peo si usole ia Wayne Laus si fia ia lui oi whalea o ngā fui ia inai tamaitai whaia o ngā e whapeanga i o ka miki lea ngā ia tuai e leiloa o nei whaia o ngā e sa Aoauli pa o
tangata whai mai o ta mai tai. Pai ea ona ole ale ai, se mea se I tau wha pupu ai. O aso wa pupu a ua tele le fia tau mawhai. Pe tau I manula telu nei upu, na ole tami ma wha upu, te te patasi mai a oe, lo uau. Le tau I vinga ma le tuli tuli I, o manatu lava le pe tau I, ole ia oe lo uau, ma le lalo langi. Aue ta whaongai, ole afi afi. A opu a tangata whai mai o ta mai tai. Pai ea ona ole ale ai, se mea se I tau wha pupu ai. O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai. Tangata whai mai o ta mai tai. Pai ea ona ole ale ai, se mea se I tau wha pupu ai. O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai. Aue ta whaongai, ole afi afi. Tangata whai mai o ta mai tai. Pai ea ona ole ale ai, se mea se I tau wha pupu ai. O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai. Talo fatu I lau whaafung angale nei tu la o le Aoauli a lo mai au whaapoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua whaamaonia le whaapopo ai o le numero tangata ua pesi e le whaamai o le mise laito tono New Zealand, ma I whaamaumaunga malimtanga luengo le soifua maloloina o le ua o atu le whai numero tangata a fia I le toa malu, o le toa lua e mai whaaitu o Wairarapa, ma le toa tasi e mai manua tu. E tu sai mai loilonga e ono no whanga fauolo o mata I tu ina nei le mtanga luengo le soifua maloloina I to tonu o fielding. O no whanga na masalo mia na asia se tasi o tangata wa a fia nei I le wha mai le misela I le asfareilo le vai aso na te nei. O ia no whanga e au fia se supermarketi o se whale o loa wha atau wai ofu ma le tele o mea tō tino e whoa I atu I tangata po le vaenga o ta o le hospice second hand shop o le whale o loa le Bunnings, o le warehouse, o le bargain world, ma se isi whale o loa e ta o le cut price store.
Ma wana sia le wa fiel fa ma ia no fuanga ma fale loa ma le vao le lua le Aoauli anga i atu i le lima le afiafi. Fa manino le au nanga le soifua maloloina o mai nei e mai tawina e yaiso o tanga i le mai e peo na ulua i fa maonia le amatanga o Julai. I le faitu lava le tasi o Wairarapa. E peo na fa manino mai na afia mai sana malanga i atu nui fafo. Famawina reporti ma le News Talk ZB na wha no fo e sea uma le toa tele, mai ta ua e toa tasi lava le tangata e wha apea na te leo na afianga mō si na taimi. Ua whautua ina nei le au nanga le soifua maloloina le mamalo le atu nuu, na ngai no whanga e peo na ta ua i fielding, ina ia mātai tu ina le lei wha alongono o lātou tino. Po o le lātou wha alongoino o ni aunga i le mawai le misela, e peo le mawalungo le fiva, malosi o le tale, alu le isu se tulou, ti ngā mata, po o le oso foe o le mumu, po le rash i le tino. Ua whautua ina foe tangata lautele le i whaia tui pui pui, ina ia anga i loa e whaatino le vaenga tā ua. A o whea ngai pele atu no o matūlanga winga lolo wao le tau le neiva i tau malulu. E le o tau whailo tūlanga pangati o whitai ia i ma le telo whai tū i lolonga te tele ma timunga mamafa. A o leo ua whaopopo mai le malolosi o matangi e peo na lipo tia mai le tai au nei. Ua whai tau se laua a inga o loo whea ngai mal motu si o le ilitise. Tu sai ma reporti ma le liti o whaavau maloa New Zealand. Na taha ua aile matau tia o whainga le matangi e peo na whaalanga i nai le telo la au. Pa ua mo li ma waia e le tise le telo vaenga o mātu o le atunuu. Wha mawina le whaalanga i nai foe o le tau walunga po le wha alo o se tasi o whale o a inga. O loli po le truck, ma se trailer na whiato whai solo o no le malo si telo matangi i whai tūla tāne i Dargaville. Whamanino i reporte tu sai ma tūlanga le tise na o atu le lei i le valu afe a inga ma no whanga na motu sia whafua se i le tise, pe ta ia o mai le tai au le so, ua tu i tia le numera i le lata i le lima se lau. To telo i la tau e au mau i tino pai, o se no whanga i tū lata i le sami i tū o le wafu o Kaipara. Whailo le North Power lo lato ngā lue to i whaola uma le whai tū, ma ia mai atu le nei aso whareile, ua maua uma le ele tise. Pau le vaenga lo mātai tū o le fōlinga le tau, ma o lo lato te talo ia tū maua i pēr fōlinga le leo le tau, mō le nei aso. Mai leo malo lo lava le whai malanga e se ato tangata no o New Zealand mō atu no o le Pasifika i le nei vai tau, e asiasi a inga po o ni tā whaunga foi. A e leo malo lo foi le tuitu i atu peo le au nanga le soifua malo lo ina ia wha mua pele saunga le mu pea o fuafua e whai malanga i le Pasifika. E peo na sila fia le sao wha afia i o le wha mai o le denki fiva po le fiva o po naivi i atu no o le Pasifika. Peo na lipo ti ai o fiti o lo mawalunga ai lava le numero tangata afia, wha apea e ua mau ai soifua i le nei wha mai. Ono tūlanga mawalunga le numero tangata e afia o lo whautuaina le soifua maloloina tangata o lo fuafua e whai malanga e se atu mao te roa mo atu nu e mau, ai maise lava atu moto le Pasifika, ina ia avele wha ama mawha le wha atino ai o insiua mo malanga, po le vaenga leo wata ua o le travel insurance. Ele ngata ina ave le whaama mawha i lea insiua, a ia ave fo il whaama mawha il whaatino ai o ngā iuingam tūlanga uma, e puipuia mai ai i lātou mai leo noa a fia le vai lusi, e whea vea i le namo le denki fever. E peo na whautua ina le ave o se ngāinga e tape ai namu po le insect repellent, ia whai le leila ei i ufi le lei tino mai leo noa aina e namu. Ia nofo le lei to tono fale whaini screens i whaamalama ma whai tutoa whaapea maisi. O Samoa o flo whaamaonia mai le tāpunia o Aonga, ona o le whaatupula i o le numero o tangata whaapea whanau wa a fia le whaamai. Ma olo o ngā lulue malo si lava le mtanga luenga o le soifua maloloina ma le mtanga luenga o Aonga. Ina ia mātai tuina le lei le saunga le mu ma le malu puipui o whanau o Aonga, ma le a fia i le whaamai o le fiva o Ponaivi. Mai tala mulmuli ua toi o ni nai tu la ona whaatau no uina leo le tālonga la kapi whai tau lia le au o le atunu. Le ailo ai le autele le manu Samoa ma le au malo se Skotilani. Ele ngata o le molimauina ai le to otelo tangata anu o Samoa. Le whailoa inga le au i le whai unga le lava i aso. Pe o na whaatau tai ai le fan day i Otara. Ana molimauina fo ili to tele o a inga wo me masani na patipatia a taptapua ia fo i alo whaiwa le au ma le pūlenga. A le tufa ai o ofuta a alo po le jersey presentation. A alo matamwhana o Samoa.
ua whirwhilia e alo i le awhiawhi nei. Ma oli ua whirwhilia mo le taalonga ma Skotilani le awhiawhiana nei o le numero tasi o Aki Seiuli, numero 2 Peter Anai Asu, numero 3 Michael Alalotoa, numero 4 Benjamin Petaya Nini, numero 5 Samuel Slade, numero 1 Theo McFarlane o le kapiteni foilea, numero 7 o Jonah Mauu, numero 8 Taleni Seu, numero 9 Melani Matavao, numero 10 Jacob Umanga, numero 19 o Tomasi Alosio, numero 12 o Henry Taefu, numero 13 Duncan Payaawa, numero 14 Tuna Tuitama, numero 15 Latrell Akiong, numero 16 Luteru Tolai, numero 17 Canaan Siteine Tua, numero 18 Marco Fepuleai, numero 19 o Michael Curry, numero 20 Nico Jones, numero 21 Jacopo Mapu, numero 22 o Connor Tupai, ma le numero 23 o Rodney Iona. O le itu la o le afo le fitu le taimia New Zealand, a o le afo le valu le taimia Samoa, o le aamatalia ai le ta alonga faitaulia. Mo tatou telefon na mo le neitu la o le Aoauli whaafitai whaafonga bai, tō whaasoifua. Rewa whangale tiro so to tonga nau tātou tala I ngana Samoa mai ia leurua ia li ai se hu tila o telefou. Le rifo I Aoauli o le aso wharai le mātanga o whiela sulu mai o ave o le la. Ia o tāpera tula tiro o e mahi mo ina ma tāpua ia. Ia le whaiwarao alo mo tama whanau o Samoa le manu Samoa I lana talonga whaitulia mua o le reitu sanga I le vao le manu Samoa ma siko tilani. Talo whantu I fo le rivaingo le aso I mātua laka tui leo whanau wa onga o le rahutu wa onga talo wata maiti o ame au tau e mai lea onga le riaso le link wha mawru spa au tono le tāwale ai tau tele yanga I atu ya inga o lo whamri bai. O le venga nei le tātou talo le taunanga I atu le poana ni mala so an tau le whai ungo le rive aso mo au kilani o le poana ni o le whamila official wa ai tau angi malu mo I savili mani tu I saute I sifo e a wawa fo I manisi o no whanga e ngoto le lai le lusfulu ono minuto te ai le lima I le whiwhidei o le manulu e ono tikiri o le anga iantula so antai au mo au kilani e o soane le lai le lusfulu vanu minuto te ai le fitu le tai au e langi le lei le tau se I vangara ai e le awa marai wanga to ulu mai taimi o le Aoauli savili o le angi mai le tu I saute sifo I le aso antai au o le venga mola so sa I au kilani lava e langi le lei le tau e angi malu mai fu I savili e on fe lolo le langi mai savili mai nisi o taimi mai le tu I saute I sifo I langa I antu lei le fiafio le sa aso nei ma le sanga fu o le venga so fo e langi le lei le tau e ma savili mai le tu I saute Joe Fatalo Fanto le divaingo le Aoauli o le venga nei le tātou talo le tau mo oi sa moi langa I antu le poana ni ma le fai ungo le riva yaso Ranga ia tulpo ana nei mo Samoa mo upolu e yai timu pupu. Ia mai ole a matelele I no whanga maulunga. Ole mo tele sala whangi le po ana nei e yai fo I nei timu pupu. Ia ma nei savili ole anto whantu tawi ni siu taimi. Ole venga mo le whai ole venga sa mo tumua. Ole a le leiwinga ole tau se I wangara I nei timu e a fua mai savili. O le vainga mo le motele sala whai ole a le leifo I winga o le tause I vangara I dai timu e a fua mai lea I savili o lona winga e kukusa le ia a. O le tulanga nai pio ni winga o le tau le ngata mo I tātou ni au kilani e whapefoi e alo tātou whaasirumanga I Samoa.
Malanga ngi sila no kala ya ke au eke koe fo mai. Ama wala ko kongi vai ya suka ai kasi ma eka ngela fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye. Ako le masinga au oe Teresa wa ese love vibe. Oh vile kaya po ai li kai kai. I reply my ile leva ole po wa ngale good night. Boa e winga ngei me kinga ma yolo ufai ai. Koe fo mai ngei. Mamu elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama wa kulava. Okay, walele la. I don't know how. I will say I say. If you're right, ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai. Posta kuwa story nga olo maka ekele feel like. Fai mai nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wa kulava. Okay, walele la. Aluloa. Fofa ke faya ko nga isa ofisa o leva nga ulele ya ko ka fafsa nga ese e kala mo sa o ma ya ko la mele ko puile vale afa yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai lolo fa kali ya kwa kele ya mai o ma ko lo fa o ma lo si o ma ko lo life o o belonge e kelele kai fai ngaka wale fama ngilava okay wale fa soy fua oh I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. Eva vivianga mai a meo bo Romeo Sabbath e le divango la Oliver Talvan tu ai lu sui polla e bo sui a win lau so lewa ma for the pikir fana wa o tu o yo nga le dia so for Rayle pa opinati Williams so before Randy Fafia le malolo e masi arona sila maladan to fingal wenga dai o tara ma lo li ta fa le dia so for Rayle Olisio failing alone to the way the divine or Aoauli fa piece and easy. A while of a little puili eolo to pa ear, malo to malu for inisio to tua, manisio au nangalea o lo fangaina le tanto wana leo. Le radio Samoa tasilima I tolu a mo. O le utungu mai fale o loa I ele I so say to ai ngā lanu am tamai le tau. I le lua tala lima susene I le mita e telefo I ma ia lavalava o a maua I le taimi nei. Fapialama I leise papae I le aunanga le Fab Fabrics. Telemalana noa I fa mau e fa yei ofu a mantamai le tai tala o le pepa e lua se folu fa mau.
ia e maua umana I le fabrics le o nanga so soni mo oi I so se tu ainga su inga tatala I le fitua so le yaso I le tuatusi o le tasifa ono a Harris Road East Tamaki e autafane o le bumping singia le Z o nangana le fabric so lo maua ia tanto ie ia wale su ina leo sau po le tasi po se alo a mo le to ina dai maua I mafa mau ia langa te leo a tanto ia leise na ia mo fa mo pe o le iai ia maliu Malay tanto fa linga muli le nei vaingo le Aoauli fa Johnny il casa beats and appliances o lo fa nga solo il timide lo yele seti no for fabric no for tolo mo for single se lua mai liva tala il vieso o le wenga queen size mai le fitu tala il vieso o le iPhone 13 se fulu lima tala il vieso ya mo le smart TV lima inisi lona lo tele ile na o se fulu lima tala manatua afu io le la valo fiona da yona la lua le se fulu lima tala le tawala iPhone ali e se fulu lima o ile smart TV se fulu lima tala le pi meni ile vai aso fiona da le fa fi to fa Great South Roadie o tohu e polo tolu fi to weave Great North Roadie Henderson vala yele oval se la lua lima fa valu oval se la lua lima fa valu o mi le lua mo o tahu tasi mo Henderson fai lo ina e fa fonga I le radio Samoa le fa salonga e maua I sa me alofa na mai le casa beds and appliances ya o disi na tanto fa linga lo tonu mai le vaengo le Aoauli langa I antu matua ya e moboli antu le fa nau pe piki le fa nau mai le o matua moboli antu yo tanto ainga o lo o fa moli mai se fulu viva minuto mo cha nei le tu la e tolu Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Nofo itai vai lo tai o loi matai wa malingi mai sia ufana uepo opea o iai po ai se tangata a sa oloto ai tafia ai e ise vai salo tafia inu e ise sua fai le fa fine le wa sola tai wa ai ua o tino mai Silingia ita ngata wa ema ito atasi fea la baba ai otali pupuni atu ita ngata le fafine na ya le fai la fala tafia ai e ise vai salo tafia inu e ise sua fai le fa fine le wa fe sola tai wa ai ua o tino mai ole fiso e soia e te tangi ai ulo o la lu ilo utina momori o alo fai lo u ainga ua mali e lo ulo toi lau tau singa tafia ai e ise mai salo tafia i
wafai o le fafile le wa sola sola chai wa ai ua o tino mai Yeah. Feel my feeling kula rangi kaya. You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine more. I didn't not know the now.
on the bar. Yeah, yes, and it was. Yeah, me.
Leia. Fofa. E aí? Oi, o Simolo. Boa. Find home, we know the way. Watch this rain, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on now.
love, that's on me. Your smile on point, that's on fleek. So baby, take my hand and let's roll. Let's roll. Ever my DJ, be my way. Yes, we are. Sigur før vi fjerner syge vi lukker mod eller det var og lære Aoauli der var tøj se fuld vand om at få med ud til JUL eller JUL far ja og så hun jo lidt man og der to tro og der på Irland og fik var der tømmer fan og det man Samoa eller der der når man fik Julia der for fik JUL på andre med Skotland eller Malayo Eden Park og det der var hvor var der John Talantan to fik to eller JUL Lima lad mig finde fan til lunge og løbe penge til fejl lang eller ticket Bejaga ifo ye oil Malaya na fa to we love time to paper man tamata mo tanto ye va oil po ana ni ai fuilele se lo matamata il fale se fui lo langon pa ya lu yo Malaya e fuala le la fa so wa le fa fa ku ni le va fa ya e bulesta fu nei le la lo sa le to fa ya e se langon no me na lu matamata il fale ye male mai moi oil Malaya pulea oi Pole le la EPC pole I pole o loco ole ako por maluf vi fai mali ja fai valo filimo lo toilet ding vai ngole fia fina o joins full fitu mala fa bidu ton tale link to la fa It could change everything.
Think a minute. You know that fathers are becoming a vanishing breed? Research shows that millions of children are growing up almost like orphans because their fathers just basically reproduce themselves and then leave instead of coming home to love and raise their new baby son or daughter. A family expert who has studied modern life says the vanishing father is perhaps the #1 problem of the changing family today. But there are also fathers who stay in the same house with their children, yet still make them orphans. Someone said, the hardest job kids face today is learning to be parents without seeing any. Oh, they may see a man living in their home, but they don't see a loving, caring father who's involved with them. So they're like orphans. Some fathers bring their children up, but other fathers let them down. These are fathers who support their children with food, clothing, and an education, but are still turning their children into orphans, because what they provide their kids is no more than what children who grow up in an orphanage have. You see, each day of our lives, we make deposits in the memory banks of our children. How much time together with your son or daughter have you put into their memory bank? How many memories do they have of you listening, talking, and having fun with them? You see, if a man refuses to fulfill his responsibilities as a father, he can't expect his wife to be a real mother either. Without the leadership and help of her husband, the mother will eventually become discouraged. Then the kids are left to find their own way growing up, without the security, love, and teaching from either their father or mother. So, Dad, why not ask Jesus to forgive you for not being there for your children? He'll help you change, to become the kind of father your children need and deserve, so they'll never again have to feel like an orphan. Just think a minute. If you'd like to... Vivi
value down of the everlasting praise le divine on le fiafida to even be to the tale le to la efa e tumulungan to le polkala down le think a minute more time to uma le ya fiafiola so for really ile to well le radio Samoa tasi lima iva tolu a mo malo le for your favor malo le tawantai Radio Samoa. Taslima iva tolu amo. Wa tanto wo mai le si ui fo le tautua mo ele ngante le so le di fo i via so Samoa fa tu tele e mo fanga ina le tautua le radio Samoa tasi lima i tolu a mo ya awa ya lau fainga pa anga ia so male fo yas anga ia tringa wenga tutu ma fa lo filima o le fanga ia mo le fatu ai nga tosi ya mi se ia mtalinga ma lo i malanga mai ya tudo e mamau ya mi se lo tanto tudo i Samoa fa tu tele ya mo tali o tu mo lang tu mo tu malau fa le finga wenga PCDC company lungo le telefa before ya longa o tatu penga te fai langi so sen tu o lo ma wo mai ya le tatu wala le mo tu o le dai fa ya le tatu ngal ban sa mo le po ana ni a fa tele le van tu le malai mai mo ane lungo le tatu YouTube o le radio sa mo ma fa fonga mai le tatu wala le na le am fa yona tu ina sa on tu ai ya tatu fa salalonga ma tu ai le ni tatu wata na o le leo lava leo le a e wha fonga iai o ngai wha o ngā le tautua a le Sky TV le poa nani ia e wha salaua koe kako i lunga o le tātou YouTube ma lunga o le tātou wala leo o le polakarame o e mala tūla whono pēr mai a tala mai e turu o le Pasifika ma turu o le langi te pera mai ilfan tui a Miriama la tōpo mare ia mi se il polakarame o le kanga i fo whaiva ma le fionga ia le antou savea ya ma o e matu la fono le tofai a tumurava siki a shu ya wale fai wal de ya so ma wheel weekend lo fantu ma tu au voila male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula mai sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali bali le pasina se i esu solo ia Samoa lo uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o masia ukele ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano olo onofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo ia Samoa lo uan